برلین ev bajarê rengîn dilê Ewropa karî bû be mal û hêlîna gelek xelkên perîşan û yên bê welat wekû Kurdan. Got ji xwe re kirine hêlîn û hêdî hêdî jiyana xwe dûrî welat ava kirin. Mala Heco yek ji wan malên Kurdan e ku ji zûvel Ewropa dijîn û ev bajar yek ji cihê wan e. Heco ku rê vê malbatê li Berlînê dijî û li vir xewna xwe ava kirî û li perê mûzîkê swar hatiye û bi xelkê dunyayê re parve dike. برلین باجارێکی مولتی کولتورەلە و ینی چ وڵات وەرە بیراتە کەسێ ji wê derê li vir hene û طبعا yek wanakê nasî dike û yek bara diaxivê yek bara dikevê têkiliyê de û teesîrê lekî dike yani tu bivê nevê. Projeyê me jî wisan e. Projeya me ya velû e ام موزیکا جهان هەمووکی تخنە موزیکا خۆدا ئەم بێژن سینۆر ژمەرە نینە ینی ئەم گۆمەدیت تشتێکی خۆش هەبێ ji کیژا وڵاتی بێ ئەم دکنە پرۆژەیە خۆدا ئەم تی سینۆرێش خۆرە نادێنن بەس بەنگەهاوێ ناکێ ژمرە مهمە کوردیە کوردی دمێنێ کوردیتیت موزیکا مە دەدمێنێ و vê rengî jî em tiştekî dikin weke bê efektek çê dibê çawa dibê عادة ام كرد ام دريا تخن ام تخوازن بكفنا تشنا نودا هناك بس ما في بروجيا فيلوا ما كوهارتيا ما يعني ما قلب عندي ام دهلين جو انسان جوالاتي دي الدريا ما بخن او بكفنك بروجيكت امدا او بخوازن بكفنا تشتكي كردوي ده وازفي تشتكي خوش تدبين حاجود بن باندورا دي و باوی خوده بو اویندار موزیکی و خبردا ناو دریایاوی مال بتامة تفدا موزیک بو يعني آرام جوان شوان پرور يعني دهات مجمع باویمو دیامن هالبستاج بارجی شد کرن و يعني از مالبتا كده مظن بوم يكا هنري بو يعني قالك موزيك هبو قالك كيف هبو و هن بهن إذا برايم أوجي دا سبيكر وكا الانسترومنتا بخن كيبورد كتم على مدى ساز على مدى هبو جيتار هبو نشتغلو و دوفرا مجي دا سبيكر حاجو برای خوی مزن هوار گل سویدی دیجی پروژاک موزیکی بناوی ویلوا آوا کرنه گو بستکی کردی موزیکی دافرین و گلک هنرمندین دیانی ره کار دکن و شیوازک جدا پیشکش دکن موزیکا کردی یا چاندی یا ترادیسیونل یا کەڤن gelekî bilêm be ez gelekî hejê dikim û heval jî wilo bes em dibê çi em dibê em dixwazin mûzîka kurdî em pêş ve bixin piçkî bi wext re bimeşin çilo dinya pêş ve diçê em dixwazin mûzîka xwe jî pêş ve bixin û ev teesîr yani ya dinyayê lekî tê yani tu bivê nevê موزیکا گو ام چیت کن یعنی جمته هندروی مته و پیشکتن تشکی باشه از تشکی شاشت بینم بس دیسا بکم گویی بنگها موزیکا ما دیسا یعنی رحک کردی تده هیا تبی نویش برگوت چه ام کردن یا پیشی دلیما کردا و ام موزیکا کردی مزن بون و او رح ناتشي تبي نافي ناتشي بس ام شتكن ام ليزه دتكن و تشتي مهم يعني ام تشتي جو دلم ده قالكي كل ما يا ام تخوازن جو جيهان بكردا بحسي بهتر ام تخوازن ملاتي ديجي الموسيقى كردي جو دار بكن بجاز باورم في رانجي فيلوا تشتكي انترناسيونال ام تشي بكن و دريج مره فبن و از ویچ تی مهم دبینم. جبدلاگو ام بس موزیکا کردی چه بکنم موزیکا کردی چه کری حتات به بس مقالك آلبوم چه کرنا مناف نهاش ترگوتن عباس احمد خير و عباس هجار تمو هيك قالك دیجی هنا بس ام تخوازن موزیکا خوشی پیش بخن و وی ریاگو ام موزیسوانا جهان تفدم تینن ام تخنا موزیکا خودا ریج مرد و بن نیدا و ری نش باش براد و بی ری جی کردا توارد و بیدا
هەڤال یê gol Swêdê de jî bi xwe bandoreke mezin li ser Haco kiriye û bi pisporî ev proja mûzîkê vêlwa birêve dibe. Mego pirsek ji me tê kirin dibêjin bê mûzîka vêlûwa çimane Kurdî ye, mûzîka vêlûwa internasyonal e. Tiştê pêşî ez karim bêjim mûzîka got em çê bikin. Tu bikevnekê leh Kurdîtî tê de hebe ji ber ku em Kurd in, di laşê me de ye, di xwîna me de ye. Ya duan min û Haco me dixwest ku got internasyonal bê ji ber me dixwest ku ferh bê, me dixwest ku heta Lyaban bê kar bê lê behstenê, çima na? Bera her kes kar bê guhdar kê. Bera sînorê ve mûzîkê nebin. Di vê mala han de li kûçeke Berlînê Haco dijî û li vê de jî mûzîka xwe diafirîne û bi birayê xwe hevara par vedike, dawiyê dikin berhemên hunerî û belav dikin. Yani min û birayê xwe heval me ser mûzîkê kar dikir rastî heval jî gelekî heyj me hebû yani goz mûzîkê bikim onakê. Hevalê me onakê dilêstin û nakê dibakirim digot tê min re ê qebûya me weka stûdyok badin ji min re çêkiribû. û li wê derê cema mûzîka xwe çê dikirin me remix çê dikirin yê Michael Jackson, yê Ciwan Haco û erê hin bi hin yani weka bêkarî me î de baştir dibû û î de projekta vêlûwa jî çêbû yani piştî me albomê va xurtê got min hat navê wanakê got me çêkirin vêlûwa jî weka bê hin bi hin çêbû ji ber got mûzîka me pêş ket û me fêm kir mûzîk çawa tê avakirin ewnakê û erê dûvra me dest vêlûwa kir ez û heval. Heval û Haco her du jî dixwazin ku mûzîka zindî jî çê bikin û beşdarî festîvala bibin ne tenê karê wan di hundirê stûdyo de be. Bes alboma û mûzîkê hûnê derxiniyan hûnê zindî jî hûnê hazir bin yanî mûzîka live di pêşerojê de me hazir kiriye projê wilohana û em hêvîdar in ku ev mesela nexweşiya korona derbas bibe, zû derbas bibe û em jî mûzîka vêlûwa em dest pê kin festîvala, live konserta û rojekê her li Kurdistanê jî. Huner ti zimanekî yan sînorekî nas nake ew tenê wek lehiyekê ye got her tiştekî dide ber xwe û têkel dike tiştên baş bihêz dimînin û yên lawaz jî bi ber bê ve dikevin. Proja her du bira çav li serin kawê di paşerojê de çi pêşkêşî mûzîka Kurdî û mûzîka cîhanî bikin. Luqman Ehmed, Dengê Amerîka.